مداي شما شمابل كل رموني كم حيال معبل كل مداي شما شمابل كل رموني كم حيال معبل أسي 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 سلام تخطاطلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لومون نقولنا كمهرنا كنكحنا كنفلطون كنستعملوا زلنا عبيت تمرتاتن بقلنا ونسقم تغن وسلهم زلنا فلويات حبريتا كباكم كفتني ስለዚህ ክሳብ መወዳታ ምሳይ ጽንሑ ሓደ ዓቢ ነጥብ መቐይሮ ኣብ ኣካይዳ ናይ ዓለምና እውን ክንርኢና መጀመርያ ወደይኮነ ገለ ካብቲ ንሪኦ ሎሚ ኣብ ሓደ ዓቢ ዋዕላ ቻይናን ራሽያን ክሳብ ክንደይ ከም ተፋጠጣ ክልቲአን ተዓዲመን ዝመፃየንካ ክልቲአን ተዓዲመን ዝመፃ ኣብቲ ቦታ ዘጋጠመን ኩነታት ክንርኢና ኤውሮጳ ድኽመቶም ገንዘቦም ስለምንታይ ዘይሰርሓሎም ዘሎ ነፍሶም ክፍትሹ ከለዉ ዘርኢ ክንርኢና ከምኡ ድማ ግብረ ሰዶማውነት ኣብ ኤውሮጳ ከመይ ኢሉ ሰለብሬትድ ይኸውን ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻሩ ዝተዛረቦ ፍሉይ ዘረባ ከምኡ ድማ ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ክልተ ዕፁያት ናይ ፕሬዚደንታት ዘለዉ RFK-ን ዶናልድ ትራምፕ ዝተዛረብዎ ኣዝዩ ኣገዳስን ኣዛራብን ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ክንርኢና መጀመርያ ግን ከም ወትሩ በዚያ ኣርእስቲ እዚያ ክንጅምርና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ጽንሑ The European Union, 27 diverse countries that came together, representing a colossal population of over 440 million souls. To put that into perspective, that's more than the United States. Yet when it comes to military prowess, the EU doesn't quite measure up. But this doesn't mean that the EU member states don't allocate resources to their militaries. In fact, EU member states collectively allocated a staggering $312 billion. So እንታይና ንርኢ ዘለና ኤውሮጳዊ ሕብረት ክበሃል ከሎ እተን 26 ሃገራት ዝኾና ከባቢ 449 ሚልዮን ህዝቢ ዘለወን ልዕሊ ናይ ኣሜሪካ ህዝቢ ዘለወን ዋላ ኣብቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከበርክታ ከለዋ እውን ወይ እውን ባጀት ናይ ወተሃደራዊ ዓቕምናተን ክረአ ከሎ 312 ቢልዮን ስለዚ ህዝበን ልዕሊ ኣሜሪካ ክኸውን ከሎ ወተሃደራዊ ባጀት ናቶም ግን ኣብ ዓለም ድሕሪ ኣሜሪካ ካልኣይ ዝዓበየ እዩ ኢቭን ካብ ናይ ቻይና እዩ ዝዓቢ ዝበሃል እዚ ቁፅሪ እዚ ሕጂ ክትሰምዖ ከለካ ሚሊተሪ ባጀት ዘለዎም እኮ 312 ቢልዮን ክትብል ከለካ ካልእ ኣርእስቲ ዝመስል ኤውሮጳ እዚቲ ዝዓበየ ፀገም ናቶ ሽሞም ክልዓል ከሎ ቁፅሪ ናቶም ክጥቀስ ከሎ ቁጠባ ናቶም ክጥቀስ ከሎ ከምዚ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ሓይሊ እሞ እቲ ሓይሊ ድማ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል ኮይኑ ዝስማዓካ ብወረቐትን ብስታቲስቲክስን ክረአ ከሎ ኣብ ባይታ ክረአ ከሎ እንታይ ትፀገሙ ሕጂ ረእይዎ ነዚ ፀገም እዚ ክሳብ ዘይፈታሐ ድማ ኣብ ሕልምን ኣብ ሃዋህውን ክነብሩ ምዃኖም ጥራይ ዝነግረካ For military expenditures in 2023. Now that's substantial, isn't it? When you stack this up against Russia's $109 billion, you might find yourself wondering, is Europe actually a military superpower? So, በንጻሩ ራሽያ ረይዋታ መወዳድርቶም ዘላ ሓንቲ ሃገር ማለት እዩ 27 ዝኾና ሃገራት ኣብ ልዕሊያ ድማ ኣሜሪካ ወስኸሉ ኣብ ልዕሊያ ጃፓን ወስኸሉ ኤቭሪባዲ ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ዝሕግዝ ዘሎ እንተስ ብገንዘብ እንተስ ብንዋት እንተስ ብሞራል እንተስ ብዲፕሎማሲ ብፖለቲካ ብኩሉ ዝሕግዝ ዘሎ መዓት ሃገር እዩ ሶ ነዚኦም ኩሎም ወሲድካ ራሽያ በይና ህዝብናታ 144 ሚልዮን እዩ ዝኸውን ወተሃደራዊ ባጀት ናተ ድማ 109 ቢልዮን ሓንቲ ሃገር 109 ቢልዮን ወደ ሓደ ስልሲት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ ኢንቨስት ትገብረላ ዓብዪ እዚ ምክንያቱ ሓደ ሃገር ብሓደ ስርዓት ብሓደ ኣካይዳ ዝኸይድ እዩ ብፍፁም ከተወዳድሮ የብልኩምን ቁፅሪ ናይ ገንዘብ ርኢኻ ካልእ ነገር ከይመስለኩም ሕጂ ራእዩ እቲ ፀገም ናይ ኤውሮጳ Surprisingly, when we compare EU military spending against other global heavyweights, it secures second spot. Yet despite this large military spending, ከምኡውን ምስ ካልኦት ክወዳደር ከሎ ቻይና ንባዕላ 296 ቢልዮን ካልኣይ ዝዓበየ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናይ ዓለም ዘለዎ ዝበሃል ወይ እውን ባጀት ናይ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ዝበሃል ቻይና እዩ መበል ካልኣይ ዝዓበየ ቁጠባ ናይ ዓለም እዩ ትርዲኦም ኣለኹም መበል ካልኣይ ዝዓበየ ቁጠባ ናይ ዓለም ካልኣይ ዝዓበየ ባጀት ናይ ሚሊታሪ ክህልዎ እዩ ዝግባእ ምሱ መበል ካልኣይ ክመፅእ ዘይክእል ኣብ ጥቁ እውን ዘይቀርብ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ግን ብወረቐት ናይ ገንዘብ ክትሪኦ ከለካ 312 ዝለዓለ ባጀት ናይ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢሉ ባጀት እዩ ደውፅእ 312 ቢልዮን ኣለዎ ቻይና 299 ኣሜሪካ 296 ራሽያ ድማ ክንደይ ኢልና ራሽያ ድማ 109 ቢልዮን ኣሜሪካ ከባቢ 850 ቢልዮን ስለ ዝኾነ ኣዝፀቢኦ ካብኦም ዝዓቢ እዩ እቲ ባጀት ናቱ ግን ቁፅሪ ናይ ባጀትን ናይ ገንዘብን ናይ ወረቐትን ኣይትፀብፅቦ ውፅኢታዊ ስራሕ በቲ ገንዘብ እንታይ ክሰርሕ ትኽእል እየ ሕጂ
And most EU countries cannot deploy forces, run out of ammunition and spare parts when they fight, and have shockingly low levels of readiness. So, Raiwo, 300 ገለን ቢልዮን ኣለና ተባሂሉ ክዝረብ ጸኒሑ ሓያል እዩ ሚሊታሪ ሱፐር ፓወር ክትብሎ ጸኒሕካ ኣብ ተግባር ተሪኻዮ ስፔር ፓርት እኹል ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገር እዚ እንድሕሪ ሓደ ሓይሊ ዘለዎ ሓይሊ ተኮይኑ unable to deploy forces ኣብ ዝኾነ ይኹን ጸገም ተጋጢሙ ሰራዊት ክሰድድ ኣይክእልን እዩ ዓቕሚ የብሉን ran out of ammunition ድሕሪ ክልተ ዓመት ናይ ክልተ ዓመት ኩናት ናይ ዩክሬን ክልተ ዓመት ይኮንስ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ኣብ 6 ወርሒ እዩ ተተኳሲ ወዲዩ ከምኡ ድማ low levels of readiness ትሑት ዝኾነ ምድላው ንግድ ዝኾነ ይኹን ውግእን ምክልኻልን ran out of parts እቲ ዘለዎ ኣጽዋራት እውን ስፔር ፓርት ናቱ ተወዲሎ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ገንዘብ ዳ ንመርኣይ እምበር ንቁም ነገር ከም ዘይኮነ የርእየካ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓደ ሰራዊት ኣብ ወረቐት ክንደይ ባጀት ኣለዎ ዘይኮነስ ኣብ መኻዚኖ ክንደይ ኣለዎ ክንደይ ታንክ ኣለዎ ክንደይ ተተኳሲ ጥይት ኣለዎ ክንደይ ሰራዊት ኣለዎ ሬድ ድዩ ኸ ኣብታ ጸገም ዘጋጥመትካ ሓፍ ኢሉ ንሃገር ክከላኸል ይኽእል ዶ እዚ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘሎ Especially Germany, the EU's largest defense spender, is currently facing a significant military crisis. In a striking interview, a former top German general described the German military as being in its worst state ever, lacking the capability to defend both Germany and its allies, and even posing a significant risk to itself. እቲ ዝዓበየ ናይ ጀርመን ትዝዓበየ ህዝቢ ሃገርን ትዝዓበየ ቁጠባን ዝዓበየ ወታደራዊ ዓቕሚ ስፐንድ ዝገብር ጀርመን ግን እቲ ዝሓመቐ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዘሕዝን ክፋልካስ እዩ ነቲ ሓይሊ ዝበሃል ጀርመን እያ ክትመርሖ ነይርዋ ጀርመን ግን እቲ ዝሓመቐ ደረጃ ናይ ወታደራዊ ምድላው ዘለዎ ሃገር እያ እዚ ከዓ ንዓመታት ኣብ እቲ ካብ ባህሊ ዝመፅእ ንኣብነት ዝረይዎ እዚ ለንቀነ ዝበዓል ዘሎ ንግረ መንገዲ ክበኩም ዝረይዎ Thousands of people have taken part in Berlin's annual Pride Parade. The event in the German capital celebrates achievements and calls for improvements in LGBTQ+ rights. Now, in many other countries, queer rights lag much further behind, and LGBTQ+ people still face persecution. DW reporter Lukas Wieler met a father and son from Kazakhstan who had a special reason. So, comes to reward along the Berlin Stagabare night on Gvrasodom. ፕራድ ወይ እውን ማርሽ ጎደናታት ኮይኖም ፕራይድ ይብሎ ፕራይድ ፕራድ ወይ እውን ኮሪዕካ ናትካ ሰልፊ ትገብረሉ ቦታ ማለት እዩ ብማይተ ሸሓት ሰብ ከም ተሳተፈሉ ዝደሊ ዝግለጽ ዘሎ ስለዚ ኣማይተ ሸሓት ወይ ሚልዮናት ደቂ ተባዕትዮ ግብረ ሰዶም ኮይኖም ተለው ግብረ ሰዶም ከይዶም ኣብ ግንባራት ከገልግሉ ይኽእሉ ዳይክእሉን ምክንያቱ ኣብ ብዙሓት ወታደራዊ ሕግታት ግብረ ሰዶማውነት ከም ተሽሙ ጽቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱ ወታደራት ደቂ ተባዕትዮ እዮም ደቂ ተባዕትዮ ግብረ ሰዶም ድሕሪ ኮይኖም ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ውግእ ብሓደ ክትከውን ትኽእል ኣቲ ሴክሹዋል ቴንሽንስ ወይ ካልእ ዕላማታት ዘለዎ ሰብ እንተሎ ኣብጥቃኻ ናይ ብሓቂ ክኸውን ዘይክእል ማለት እዩ ንኩናት ክኸውን ዝኽእል ሜንታሊቲ ኣይኮነን እዚ ስለዚ እቲ ግብረ ሰዶማውነት ንነዊሕ እዋን ኣብ ውትድርና ክልኩል እዩ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ግን ሕጂ ቆድ ገይሮም ኣሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ከነተባብዕ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ فأت ناي حدا حيلي نسو بهم خقلا طف كم زغلي زنقر زلو سو وتهدروا عقمي بلان جرمن كنبل كلنا وي ونيروبا حدا كابتي سفح مسفح فحنايزي قبر سدوماوي بحلي ستراي كيكوني اب اولمبيك زغبر ودما تمالي اب كال فيديو مصيلكم نيره نخلو امنتاتنا كريستنا زنطل نخلو كفالاتنا كريستنا زحرم ورايلكا نتحبرتسب نبدخا نزيد ما حجري وابزي اب عدم غيرب تراكي كونسي كالوت زبي كمي غيرنا زملخت زي اب كالوت هاغرات نسرح فعيلهم كسعر خلو ري To celebrate. Today Alex is proud of his son and Vanya is happy for his father's support. A lot of people, a lot of smiles, joy, positive energy. But it has not always been this way. We came to Germany and I came out pretty quickly. My parents' first reaction was to take some tablets to calm down. Stay quiet, cry, avoid any conversations. So እዚ ናይ ግብረ ሰዶማውነት ስቶሪስ ካም ኣውት ክበሃል ከሎ ግብረ ሰዶማዊ ምዃኑ ክነግር ከሎ ንስድራ ቤቱ ኣብ መብዛሕትኦም ሕብረተሰባት ብፍላይ ድማ ኣብዚ ግሎባል ሳውዝ ዝበሃል ኣፍሪካ ድዩ ኤስያ ድዩ ላቲን ኣሜሪካ ድዩ ላቲን ኣሜሪካ እኳ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግሎባል ሳውዝ እዩ ግን እሱ እዚ ግብረ ሰዶማውነት ምስቲ ናይ ሃይማኖታውን ባህላውን ስነ ምግባራውን ኣካይዳ ናይቲ ሕብረተሰብ ተቐባልነት የብሉን ስለዚ እቶም ሕብረተሰባት እቶም ስድራ ቤታት ከምዚኦም ሕብረተሰብ ዝመፁ ነዚ ግብረ ሰዶም ክቕበልዎ ኣዝዩ ከቢድ ይንዖም
እጂ እቶም ከምኡ ፀገም ዘለዎም ፀገም ኣይጋጥሞምኒ ብድሆ ኣይጋጥሞምኒ ክብል ኣይክእልኒ እጆምኒ ሓደ ሰብ እስላማይ እንድሕር ኮይኑ ወይ ክርስቲያን እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሃይማኖቱ ክልኩል ነገር እዩ እዚ ግብረ ሰዶም ሓደ ብኣምላኽ ዝተኸልከለ ጉዳይ እዩ that's why ኣብቲ ባህሊ ዝሰረፀ ኣብ ሃይማኖቱ ዝኣተወ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ልክዕ ከምዚ ስርቂ ጌጋ ነውሪ ገበን ዝኾነ ካልእ ድማ ብቅዱስ መፅሓፎም ይኹን ብቁርኣን ዝንገር እንድሕር ኮይኑ እቲ ህዝቢ ድማ ኣንፃሩ መርገፂ ኣለዎ ስለዚ ቅኑዕን ጌጋን ኣሎ ትኽክልን ጌጋን ኣሎ ስለዚ ንናቱ ሕብረተሰብ ኣሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ እቲ ነዚ ግብረ ሰዶማውነት ንከእተውዎ ዝገብርዎ ኣብዚ ሕጂ ክዛረቡ ከለዉ ከመይ ገይሮም ካብ ካልኦት ሃገራት ሰባት ከም ዝዕድሙ እሞ ነቲ መልእኽቲ ከም መሓላልፍዎ ከም ዝፍትኑ A sick person will not be. Pride remains a struggle for acceptance for millions of LGBT plus people around the world, including in Alex and Vanya's home country of Kazakhstan and other former Soviet states. For most at home, getting hard to find. Has triumphed in his fight for liberation. After a long time, his father is now not only proud of him, but has become an activist himself. At Pride Berlin, the NGO Quatira has invited parents from countries like Georgia, Belarus and Russia to advocate for the rights of their LGBT plus children back home. I know they will go back to سنتايم جيرم زلو كاب سفل عليه حجرات أبزي نجبر زلنا عديم نعم لنا نتملختي نتي ملخت نحن نحلفوا زلنا نبعدهم كسفح هو نتجبر سلام نخسفح كسر حمنتان أبزينا لأن رأيو مالنا كساكن دي كرعات مخانن كساكن دي صبحيوات كم زلنا سلامتايتم ودهم قالن بحد زدك سخوات يوم كما هم سلام أو سلف زي جبرو أنا تودم سود دقسي እንታይ ፍሉይነት ስለ ዘለዎ እዩ ደገ ክወፅእ and I think ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ወዲ ምስ ወዲ ንክድቅስ ፀገም ዘሎ ወይ ጓል ምስ ጓል ደቂሳ ኢሉ እንዳ ፖሊስ ሪፖርት ዝገብሮም ሰብ የለን ስለምንታይ ነዚ ነገር እዚ ናብ ካልእ ሕብረተሰብ ተሓላልፍዎ ለይትን መዓልትን ይፅዕሩ ግን ኣይርዳእንን እዩ ቢግ ኣጀንዳ ምክንያቱ ወዲ ምስ ወዲ ክድቅስ ከሎ ጓል ምስ ጓል ክድቅስ ከላ ቆልዓ ይወልዱን እዮም እዚ ዲፖፕሌሽን ዝብል ሓደ ኣጀንዳ ድማ ሰባት ህዝቢ ክጎድል ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ፀጋታት ንደቂ ሰባት እኩል ኣይኮነን ዝብል ኣተሓሳስባ ቅድሚ ዓመታት ዝነበረ ብተሪር ተሰሪሑሉ ሓደ ካብኦም ፅቡቅ ኮይኑ ዝረኸብዎ ከም ሓደ ምዕቡል ባህሊ ስልጡናት ሰባት ዝገብርዎ ከዓ እዚ ግብረ ሰዶማውነት እዩ ግብረ ሰዶማውነት ከዓ ትክክል ቆልዓ ከም ዘይፈትው ዝገብሮም ሓደ ቆልዓ እንተፈተውን ክወልዱ ይክእሉን እዮም ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ቆልዓ ክወልዱ ኣይክእሉን እዮም ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ክወልዱ ይክእሉን እዮም ኢቭን ብካልእ ገይሮም ከምፅኡ እንተኮይኖም እውን እቲ ቀፃልነት ናይ ሓዳር መብዛሕትኡ ግብረ ሰዶማውያን ተመሪዖም 40 ዓመት 50 ዓመት 60 ዓመት ገብሩ እዮም ዝብል ኣነ ርያ ይፈልጥን እዩ ኣይህሉ እየለውን ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ክሳዕ ክንዱ ዝፀንሕ እውን ኣይመስለኒ እቲ ሓዳራት ናቶም ስለዚ ከምዚ ኩነታት ከምቲ ሰብኣይን ሰበይትን ተመሪዖም ኣብ ብዙሕ ግዜ ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሑ ከምኡ ክኾኑ ክእሉ ዶ ኣይክእሉ ኣይፈልጥን እየ ንቆልዓ ክልቲኦም ክልተ ሰብኣይ ዕብዮም ወይ ክልተ ሰበይቲ ዕብዮም እንታይ ዓይነት ሜንታሊቲ ክህልዎ ክእል it's another thing ስለዚ ኤክስፐሪመንት ዝኾነ ሂወት እዩ ዘለዎም ኣብ ሪል ላይፍ ኣይተፈተነን ን100 ዓመት ተኸይዱ ከዞም ሕብረተሰብ እዚኦም እንታይ ክኾኑ እዮም ናይ ብሓቂ ድዮም ነቲ ቀፃልነት ናይ ደቂ ሰባት ከውሕስዎ ዝኽእሉ ኣይክእሉን እዮም ኩሎም ኣይወልዱን እዮም ሓደ ቆልዓ ወይ ክልተ ቆልዓ እዮም ኣዶፕት ክገብሩ ክእል ካበዮም ክመፁ ኩሉ ሰብ ግብረ ሰዶም እንተኮይኑ ስለዚ ብሓፈሻ ዕላማ ንፁር እዩ وديهم لهم نسهم دليتهم نهاجرهم أبعدهم أبزبهم جد نخال حزبي بحيلك مفتان جبني الزخابة يرهجي لما لا سبتار السنة Situation has even led to light-hearted but critical comments from NATO allies, like, why are the Germans only terrible at war when they are on our side? So should Germany spend even more? Probably. But we argue that the core issue with European defense isn't about spending levels, which are substantial, but rather structural problems, starting with limited interoperability and duplication. During the 2011 NATO intervention in Libya, European air forces struggled because their different planes, like French Rafales, British Eurofighters, and Italian Tornadoes, needed unique care. This made joint operations like refueling and strikes. So, انتهيتي حركة بتتسقمنا أوروبا نفس وكف حجر بناتا تكنولوجي تسرحنا تأطوار ناي طليان نفرت كوينات ديوم تانك تاديوم كالا عينت مسارح ناي كوينات ناي تشاينا ناي طليان ديزاين ناي طليان مسارح نيزتكم ناي فرنسا كومو ناي جرمن كومو ناي بلجيوم كومو ناي نفس وكف حجر بجاكات ناي أمريكا دغزوو إذن تاي فتر هجي بفتصم نبرت أكيبكا بحاجة خطك أمالي تخلنيها وهنياتو نابنت أبريل تايم أب كوينات ناي ليبيا بس فتنوو استفل عليه نبرت حزام وتيوم
ولا ندادك كتمال أنت نفرتي تفلالي نفرت ختم تسألك نتي سبير بارت غير تتقاسي ناي نفس وقف إسكات كده لك سلزي بفتشم أورجنايز خد جبرة كبيت سرحان تم سراوي دما ناي بزحات هجرات أسوار فلت كل له سلزي بتعمي كبيت سرح وصيتاو سرح كسرح يدخلني خاص سلزي تيروبا حبرت كم حبرت حدا يونيت خوينو أسواراتو هارمونايزد ويكا بحدا كم زنابب ويون بحدا تأكيبا حدا عينة أسوار كفري تخيلهم ترايو وصيتاوي توداداري زخوني أسوار عداقا ويون وتدرب عقمناتهم بدرجة عالم تودادار كون زخل انتدي اللي ناي اسران شدشتن هجرا استفلالي ديزاين ناي نفرتو كينات كمون تانكتات كان هيسكا it can work راشا هذا عين الديزاين زلوه هذا عين السبير بارت زلوه هذا عين مسار هزي تكم أسواريات تكم أمريكا the same China the same سلزي مزيوم كتوالادر تغين كان لك كماتهم وكله سنترال غيركا بحدا خسر هلاكا نزخا بزحات هجرات أوروبا أين اليونين مغنياتو من ينمنكبو أبيناي مريتك سرح أبناي من تكنولوجيا خاطوسد سبحانه قوت حبرات نفرسها غمزة عند إنجليز وصحها غتات قبر بزح زي تملس حتوتات سلزلوهم أبز درجات زنخبصحو أتزخبده بده يزلوه إذن ود زن دما نتمليتاري عقمنا يتهجر أزيو دخم جيرو قبل حجي كندا يجزي تزاريبكم نير أبزي بزعبا سرايت كنزارب كلنا زي ما نسمعي حنسب بزعبا سرايت كنزارب كلنا بزح كنفلتو زلنا له السنة اللي أبزل خليفة بتصنعتك دور متائخة زائري ترانا دي بحري كمول زري نعقات فري اصبح انتبو بالحق ملازبو تحسس سلمي لو ما كنت مالي بزعبا سراويت كتزارب كلها سراويت مالت أوشتي حدت معارتات تسرحوا وي أو حدت عامتات تسرحوا أيكونن ولا عسرت عامتي بكون تعوي سراويت كتسرح يتخليها مغنياتو سراويت هاي كون زلو أبريل باتل برايمد ناي وقب بوتا كيدو حق أنياو كوينات كساتف كخلالو حق أنياو كوينات مستساتفت رايو تسراويت نابنت إيرترا قدامي زوريا كالي زوريا سالسي زوريا كتب الكلا تعلم منيرة الزوم من نسيات أبساواز علم زلوغن بقعتنا وتهدراو عقمي ناتومسي ناي بحقي وراسنا يتزباو جنبار كوني يقولوا دم زبل حتى أي تملسلهم نيرو سلزي ما عاشيهم كم لاست جميرو إيرترا سلزي قبرتي كونتن التكوينات مستخفتة أبناي ورارات وأبتناي من البات 9 سكروا تخوينكم في 9 شعاتن جهاد زبهال بزي متاحت بتعمي برتو نيرو سلزي اتهم قدامه قدام سوريا ديم قلقل مستعلم مسودو مزياتهم يقالسهم زنبوري زنقر ኣብ ክልተ ሽሕ ከባቢ 98 ተወራርና ወያነ ምስ ጀመረ ግን እቲ ጅሃድ ዝበሃል ጠቕላላ ይጠፍዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ሰፊሕ ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ዶባት ናይ ኤርትራ ኮፍ ስለ ዝበለ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ንክምክት ልዕሊኡ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ድማ ከምኡ ናይ ሓንሽ ነይሩ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ግን ብትክክል ኤርትራ እቲ ዝመልመለቶ ሰራዊት ተካኢ ዋርሳይ ዝብል ቃል ካብኡ ይወሲዱ ከም ዝወረሰ ብትክክል ስለ ዘረጋገፁ እዩ ነቲ ይከኣሎ ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝወረሱ ኸ እንታይ እዩ እቲ جግንነት ናቱ እቲ ስታይል ናቱ ብትሑት ዓቕሚ ብውሑድ ቁፅሪ ውሑድ ኣፅዋር እሞ ካብ ሰጣሕ ጎልጎል ኣብ ሰውራኮ ኣብ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ጎቦታት ኣብ ዝደልወካ ቦታ ብጀካት ናይ ባፅዕ ናይ ገለገለ ገዲፍካ መብዛሕቲ ግዜ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝደልዎ ፅቡቅ ድፋዕ ሒዙ ዘጥቅዕ ነይሩ እዚ ናይ ወራራት ወያነ ግን ፊት ንፊት ምፅላኢ ብቁፅሪ ኣፀቢቑ ዝዓብየካ ዓቕሚ ዘለዎ ኣፅዋራት ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ብዙሕ ነገራት ሳተላይት ዘለዎ ፊት ንፊት ገጢምካ ከተምኩኖ ክስዕሮ ምኽኣል ስለዚ እቲ ዋርሳይ ዝበሃል ብትክክል ከም ዝወረሰ ኣረጋጊፆም ኣለዉ እዚ ድማ ክሰጋገር ክኽእል ኣሎ እዚ ክሰጋገር ግን ውግእ ክመፀካ ኣሎ ማለት ኣይኮን ሓደ ጀነሬሽን ተተዋጊካ ን50 ዓመት ክትርስዖ ኣይትኽእልን ኢኻ ድሕሪ 50 ዓመት ኣቢልካ ነቲ ታሪክ ትርስዖ ኢኻ ጠቕላላ ካልእ ሂወት ኢኻ ክትነብር ትጀምር እዚ ኤሮፓያን ክሳብ ተስዓታት የድብለኩም ኣብቲ ዝውሕል ኩናት ሰራዊት ነይርዎም እዩ ምዕራብ ጀርመን ጥራይ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾን ሰራዊት ነይርዎ ስለዚ መዓት ሰራዊት መዓት ታንክታት መዓት ገለመለይ ነይሮም ድልዋት እዮም ነይሮም ካብቲ ምፍራስ ናይ ሕብረት ሶቪየት ግን ድሕሪ ኣየድልየና እናበሉ ንኩሉ እናገደፉ ኣብተን 30 ዓመት ጠቕላላ ኢዶም ሂቦም ማለት እዩ ስለዚ ሰራዊት ኩሉ ግዜ ክትምልምሎ ኣለካ ክትሕድሶ ክትክእል ኣለካ ክትሰልጥኖ ክትክእል ኣለካ ከተውርሶ ክትክእል ኣለካ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ዝተመልመለ ሰራዊት ድማ ሓያል ሰራዊት ኣለኒ ክትብል ትኽእል ሓፂን ገዚእኻ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ኬድካ ሸማሚትካ ምፂኻ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ተብተቢልካ ኣብ ውሽጢ 2-9 ወርሒ ኣሰልጢንካ ኣብ ግንባራት ከይዶም ንፋኖ ከማን ክስዕሩ ይክእሉን እዮም ዋላ ሓንቲ ኣፅዋር ዘይብሉ መካናይዝ ዘይብሉ ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ንዑ ከማን ክስዕሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ቁፅሪ ህዝብን
از حسين حسكا سلازي خد كاي كون انتايدا really ግዜ ክወስዱ ክኽእሉሎም ክናበቡ ክኽእሉሎም ንብረቶም ክፈልጡ ክኽእሉሎም ኣካይዶም ክፈልጡ ክኽእሉሎም ተፃዋርነት ከጥርዩሎ ክኽእሉሎም ስለዚ ተመክሮ ናይ ኩናት እዩ ነቲ ሓያል ሰራዊት ዝፈጥሮ ናይ መወዳእታ ክፋል ክንርኢና ሽዑ ሙፍ ክንገብር ኢና showing the need for more standardization in European military planes. Today, EU militaries collectively use over 17 different types of tanks, nearly 20 types of combat aircraft, and more than 10 types of tanker aircraft. رايوا مجي كبابي كندي زخنا أبزي 17 عينة تانكتات استفل ሞዴላት ማለት እዩ እዛ ኣብቲ ኩናት ናይ 17 ዓይነት ዝተፈላለዩ ስፔር ፓርትን ተተኳስን ክህልወካ ኣለዉ 20 ዓይነት ነፈርቲ ኩናት 20 ዓይነት ማለት እዩ ሶ ከምኡ ድማ 10 ዓይነት ካሪየርስ ማለት እዩ ሶ እዚ ኩሉ ንሓደ ምድብ ሰራዊት ከቢድ ስራሕ 10 types of tanker aircraft. The variety of equipment complicates joint training and operations, as different units require access to various spare parts and components. EU members use a staggering 178 different major weapon systems, compared to the United States' 30. Europe also faces higher defense costs. So, እዚ ካብ ኮነ እቲ ኩነታት ሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ሕጂ let's go to ኣብቲ ቀንዲ ኣርእስትናተይ ከኣቱና ሕጂ Well, top diplomats from Southeast Asia are meeting in the capital of Laos to discuss conflicting territorial claims in the South China Sea and escalating fighting in Myanmar. Rivalry between the United States and China has rattled nerves in the region. Top officials from the two superpowers met on the sidelines to discuss ways to diffuse growing tensions. While the 10 member states of ASEAN So, ናይ 10 ሃገራት ዝርከቦ ኣዝያን ዝበሃል ውድብ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኣኼባ ክልተ ጎረባብቲ ናይቲ ኣዝያን ዝኾና መሻርክቲ ዝኾና ቻይናን ኣሜሪካን ተዓዲመን ኣብ መፅአን ራሽያ እውን ተዓዲማ ኣላ ሰለስቲኦም ቶም ሜጋ ሱፐር ፓወርስ ወይ ከዓ the largest super powers ናይ ዓለምና ተራኺቦም ነይሮም guess what ተፋጠጥ ኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ራሽያ ቻይና ብሓደ ጣውላቱ ተራኺቦም ዓብ ምፍጣጥ ከም ዘሎ ይፍሉጥ ኣኼባ overshadowed ከም ዝኸውን ካብቲ ክዛረብዎ ዝኽኣሉ እዚኣቶም ክፈልጥዎ ዝኽእሉ ፀቕጢ ምክንያቱ ሰለስቲኦም እዚኦም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ሚስተር ፋንክ ከምኡውን ላቭሮቭ ናይ ቻይና ሽማ ተጋጊ ኣለዎ ኩን I don't know ሽሙ ጠፊያትንላ ኣቶም ትፈልጥዎ ፀሓፉለይ anyway ሰለስቲኦም ተራኺቦም ነይሮም ሰለስቲኦም ማለት ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ሳሕቲ ዝራኸቡ ሰባት እዮም እዚኦም ወላ እዚ ዓለም ይዘርዋ እንተኾኑ ሳሕቲ እዮም ዝራኸቡ because እቲ ዘለዎም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ውድድር ዝለዓለ ደረጃ ደይብ ስለ ዘሎ ኣብቲ ውድድር ኣሜሪካ ገለ ካብታ ፃሕታሪ ፀገም ኣብቲ ዞባቲ ተዛረበቶ met to discuss the strategic direction of Southeast Asia. Much attention was focused on two guests of honor, the United States and China. Until recently, tensions between China and the Philippines were flaring over a Filipino outpost on the Second Thomas Shoal. Both countries say it's in a part of the South China Sea that belongs to them. Last month, Chinese vessels rammed Filipino supply boats on their way to the area. ዝሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ቻይናውያንን ፊሊፒንን ዝበሃሉ ፊሊፒን ትበሃል ሃገር ማለት ናይ ኣሜሪካ መሳርሒት ከም ዩክሬን ዝገብርዋ ዘለዉ እዮም ልክዕ ከም ዩክሬን እዮም ዝጥቀሙላ ዘለዉ ለቢሞም ካብቲ ጉዳይ ተደይወፂኦም ከም ዩክሬን ተጠቂሞም ናብ ውግእ ኣንጻር ቻይና ወይ ኣንጻር ካልእ ክጥቀሙላ ከም ዝኽእሉ እዮም እዚ መራኸቢ ኩናት ናቶም ጀላብናቶም ምስ ናይ ቻይና ብዙሕ ግዜ ኣብ ግርጭት እዮም ዝራኸቡ ፊሊፒን ምስ ቻይና ክገራጭው بفتم زي قبايو بزعبها هاجر كات حسبت خوين كان مس چاينا مس غوبيت غاچون يغا چاينايز امريكا كمان زفر حيلي ايكون فلبين ابا زيد تحد دخلناتن تملقلقن زنبر نشتي هاجر ايكون نشتي هاجر ايكون 100 مليون ميبي 300 مليون حزب كله غلي اب اسيا مبزحتهم بزح حزب سلا زلو بات مس چاينا كودادر زغل عقمي كونن ربنا هي چاينا ولا هذا سلسينا چاينا كون زي كلي very small economy. But still, America كم مسار هزرت كمان زلا أنصار China they're pushing them. لك كم تن تايوان تتكلم أنصار China بزح هفكف زبلو زلو زيادة بماكمو جنازي كزارب كله سمعوه. But then, a week ago, Beijing and Manila agreed to a deal, cooling off tensions, at least for the time being. U.S. Secretary of State Antony Blinken praised both sides for their diplomacy. We are pleased to take note of the successful resupply today, the Second Thomas Shoal, which is the product of an agreement reached between the Philippines and China. We applaud that and hope and expect to see that it continues going forward. While the U.S.'s top diplomat also So, زم كلته ناي أمريكان ناي China يراقبوا هم زلوا هجون تراقبهم يزراربوا كم زلوا تبغيو أمريكان China متفنان ترى يكونس كراقبوا كل لهم معناتنا عالمنا ببزح من قد كسلوا وازغلوا حجر سلوا زغنوا
line of communication and diplomacy ክሳብ ዘሎ things are okay እዚ ተቋሪፁ ግን there's ዓብ ፀገም ንዓለምና ስግኣት ንዓለምና ከም ዝፈጥር ርዱእ ነገር እዩ because heavyweights ወይ ከዓ ዓብ ሓይሊ ዘለዎን ሃገራት ስለ ዝኾና ብቁጠባ ወታደራዊ ብፅልዋ ብዲፕሎማሲ ብኤቭሪቲንግ ኣብ ብዙሕ ነገራት ንዓለምና ክፀልዋ ዝኽእል ሃገራት እየን ስለዚ ንሳቶም ፅቡቅ ኮሚኒኬሽን ክህልዎም ከሎ ንዓለምና ረግኣት ክህቡ ይኽእሉ እዮም criticized Beijing for adding to regional tensions in the first place. He met with his Chinese counterpart for the 6th time in recent weeks. But for Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, who was also present, there was no sit-down with Blinken. The two have barely been in the same room since Russia invaded Ukraine more than 2 years ago. Lavrov said he was concerned about a recently announced nuclear agreement between the US and South Korea, which the two allies say is aimed at responding to nuclear threats from North Korea. So, ወላ እኳ ኣብኡ ተራኺቦም ተነበሩ ሰርጌይ ላቭሮቭን አንቶኒ ብሊንከንን ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ርክብ ከም ዘይገበሩ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ብትዕቢት ዝተባዕጠት ሃገር እያ ምስቲ ቀንዲ መቀናቕንታ ዘሎ ራሻ ላይን ኦፍ ኮሚኒኬሽን ወይ እውን ዲፕሎማሲ ክትገብር ኣይትደልን እያ ዘላ ግሪም ዘገርም ኩነታት እናበፅና ዘለና ራሻ ምስ ራሻስ ኣብ ባትል ግራውንድ ወይ ኣብ ውግእ ኣብ ዓውደ ኩናት እዮም ዘለዉ ኣሜሪካ ብመንገዲ ዩክሬን ገይሮም ምስ ራሻ ግን ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማሲ ወይ ሰላማዊ ርክብ ክገብሩ ይደልን እዮም ዘለዉ زخانتاي باك تعبيتيو بقى تدي سعرنا يمسي انت تزاربنا يمسي كم تسعرنا هنا كتسعري خفتي خاصليخ ابراشا كسعر مخانم فلاديمير دونالد ترامب صبوق يرغير ومي دونالد ترامب اذا كناتي ور ماشيني مسراشا تواغيو سعر سبيلن نابوليون ما يسعر ولا هتلر ما يسعر اجري ما زالنسك نشتي وي يوكرين نشتي راشا كسعرو بزخليل كم حساب صلاله ترايو لذي بستقلاطفه ناي سلام بروسس ناي سلام مسرح كجمر كخلالو يلو بوقع تزاريبهم يجن سماعي أي رخبان كساب حجي دونالد ترامب مستبتن قلل زبالة قنقاناتو بزح الصالات قد يزقبر فسمعوا سلزي ركب بزح جزء التمتفنا يغطل على مالتيو سلزي راشا دماء بتكونتات أنت أمريكا التجبر زلا كايدا ترين سمعتها جرام. The United States recently entered into a joint nuclear planning agreement with the Republic of Korea. So far, we cannot even get an explanation of what this means. But we have no doubt that this causes additional concern. Moreover, they are trying to bring Japan into this scheme of joint nuclear planning. 3 major powers on the sidelines of the ASEAN summit, competing for influence in Southeast Asia and beyond. Michael, this is geopolitics way when nights لوا politica ናይ ዓለምና መን ሓያል መን ተወዳዳሪ ኩላቶም ፊት ንፊት ኣሜሪካ ልዕሊ ኩልኩም እየ ትብል ነይራ not anymore ድሕሪ ሕጂ ልዕለና ይኮንክን ራሻ ፊት ንፊት ንኣሜሪካ no chance ልዕለና ዝኾነ ዓቕሚ የብልኩም ብጀካ ናይ ገንዘብ ፕሪንተር ብምባል እዮም ወታደራዊ ዓቕሚ no way ኩሉ ዓቕምኹም ርኢና ኢና ልዕለና ክትገብርዎ ትኽእሉ ከምዘይብልኩም ፈሊጥና ኢና ኩሉ ነገር ኣንቢብና ኢና ቁጠባኹም ርኢና ኢና እገዳኹም ርኢና everything ናይ ኣሜሪካ ፈቲና ኢና ራሻ ኣብዚ እዋን እዚ በፂሓቶ ዘላ ኮንፊደንስ በኣሜሪካ ካልእ ለቨል እዩ ምክንያቱ ካብ ኣሜሪካ ዓብ ፍርሃ ይፍሪ ነይሮም every time ናይ ቻይና ኮንፊደንስ ድማ ንቻይና መመሊሲ ኮንፊደንስ ይውስኸላ ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብራ ከም ትኽእል ቻይና ኣብ ራሻ ትሪኦ ስለ ዘላ እንድሕር ራሻ ከምተይ ትወድቕ መመሊሳ ክትሕይል እንተገይራታ ራሻ صباح نجوه قبل عليها كنت جبرت لو متجبر زلا صباح نجوه يكون لو متجبر زلا يكون أبقى تعال كنت جبرت خل نعاون كتن كفاك كم زي كل بزغلت فدما كابنا أمريكا سجمات كت إلا كم زلوا ما بزحتوا سجماتها على كتريون مفتوح كدليل لون كم زلوا يتفل دلار تشاينا مالتي سلزي نا تشاينا راشن حبرها وسرح نا أمريكا زبلت تبلت زجبرت تجبرت أدل كلي والو زدما بوجن بوليتيكا خون كله كمل سايزا فيديو زيا أبت انترفيو قالت زارو بولو الميوجن there are very major events subsequently هذا كباتهم زحج زبكمي about Bitcoin we have to talk about all these great companies but our country is blessed to have the extraordinary talent energy and genius represented in this room it really is great genius Donald Trump حصوين president in America candidate مالتيو قدم president نبره جرمان president كمرس favorite coin زلو أبناء بيتكوين conference تساتيفو أمريكا center ناي بيتكوين and ناي كريبتو كتكونيا تا mining ناتو minting ناتو common custody ناتو everything تا ecosystem control كنغبرينا أمريكا دما نتيناي كريبتو business
ሙሉእ ብሙሉእ ክሰርሓሉ ምዃና ይዛረብ ዘሎ እዚ ሜጀር ኢቨንት እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ስለምንታይ ከም ዝብለኩም ዘለዎ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ነዚ ክሪፕቶ ዝዓበየ ፀገም ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ሴክ ዝብልዎ እቲ ሴኪሪቲ ኤክስቼንጅ ኮሚሽን ዝበሃል ኣሎ ብጌሪ ጌንስለር ዝምራሕ ማለት እዩ ንሱ እቲ ቀዳማይ ቆስሊ ከምኡ ድማ ኣብቲ ሰኔተርስታ ኤሊዛቤት ዋረን ትበሃል እዚኣቶም ክልቲኦም ኣሉታዊ ጽልዋ ዝነበሮም እዮም ናብ listen ኣብዚ The moment I'm sworn in, the persecution stops and the weaponization ends against your industry. And as long as I'm in the Oval Office, Elizabeth Warren, Pocahontas, do you remember? Yes, I'm an Indian. She said, I'm an Indian. Why are you an Indian? You don't look like an Indian. No, my mother told me I have high cheekbones. Oh, that's why she was an Indian. So I named her Pocahontas. Elizabeth Warren and her goons, and she's very nasty to you. She hates your people. She hates everything about you. Will keep their hands off Bitcoin. They're going to keep their hands off crypto. They're going to let it grow. We're going to let. So Donald Trump ታይ ዝብል ዘሎ ሓንቲ ካብተን ነዚ ክሪፕቶ ዝበሃል ጸላኢቱ ኮይና ዝተፈላለየ ኢኒሽቲቭ እናገበረት ምስ ባንክታት ተመሻጢራ ምስ ካልኦት ዎል ስትሪት ካምፓኒስ ተመሻጢራ ነዚ ክሪፕቶ ቢትኮይን ታርጌት ጌራ ብዙሕ ፀገም ዝፈጠረት ዛ ኤሊዛቤት ዋረን ትበሃል እያ ሓንቲ መምህር ድያ ዋላ ጥራይ ጅበኣት እያ ኣብቲ ሰነት ሎሚ ማልቲ ሚሊዮኔር ኮይና ዘላ ልዕሊ 68 ሚሊዮን ኔትወርክ ዘለዋ ካበይ መፅኡ እዚ ገንዘብ እዚ ኦፍ ኮርስ ረብሓ ናይ ካልኦት ካምፓኒታት ትገብር ስለ ዘላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብልሽውና እዩ ግን ገንዘብ ትወስድ እያ ብብልሽውና ግን ኣይትኽሰስን እያ ሶ እዚኣ ንሳ ዝመርፅቶ እቲ ብየማን ትሪእዎ ዘለኹም ጌሪ ጌንስለር ዝበሃል ድማ ናይቲ ሴክ ዝበሃል ሴኪሪቲ ኤንድ ኤክስቼንጅ ኮሚሽን ናቱ ቼርማን ዝኾነ ቀደም ክሪፕቶ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ መፃኢ እዩ ዝብል ዝነበረ ነታ ስልጣን ምስ ሓዘ ግን ረብሓ ካልእ ስለ ዘለዎ ክሪፕቶ ዝበሃል ናይ ስርቂ መሳርሒ እዩ ዝኾነ ነገር ክህልዎ የብሉን ቢትኮይን ንቁማርን ንገበናትን ምፍፃም እዩ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ገበን ዝፍፀመሉ ዶላር እዩ ዶላር ፕሪንት ጌርካ ኣፅዋር ጌርካ ይኮንካን ህዝቢ ዓለም ትዕኑ ዘለካ ብቢትኮይን እኳ ይኮኑ ዝዕኑ ዘለዉ ሶ ናው ሌጂቲመሲ ወይ እውን ሕጋውነትን ተቐባልነትን ናይ ክሪፕቶ ሰማይ ደይብሎ ክልተ ፕሬዚደንት ዝጥራ ይኮን ካልእ ሕፁ ናይ ፕሬዚደንት ዝበሎ ድማ ከስማዓኩም ሕጂ ዝበሎ ስምዕዎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ እቶም ኣብቲ ኮንፈረንስ ተሳተፉ ይኹን ኣብ ሶሻል ሚድያ ቫይራል ኮይና ዘላ መልእኽቲ እዚኣ ሕጂ On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. እንታይ ኢሎም እስከ ነዚ ጌሪ ጌንስለር ኣብ ቀዳማይቲ መዓልቲ ኦፊስ ምሳተኹ ክሰጎ ይብሎም ኣሎ ናብ ቢትኮይነር እንድሕር ኮንካ ኣብቲ ክሪፕቶ ስፔስ እንተለኻ ኮንካ ኢንቨስተር ናይ ክሪፕቶ እንድሕር ኮንካ ጌሪ ጌንስለር ማለት ሞንሽሮ ናይቲ ቢዝነስ እዩ ሲምፕሊ ኦፊስ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘለዎ ቀፃሊ ኣንፃርቲ ክሪፕቶ ይሰርሕ ንሱ ድማ ዓበ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ነቲ ዕዳጋ ብጣዕሚ ዝፀልዎ ሕጂ ቀዳመይቲ ስጉምትናት እዚ ክስጎግ ዘለዎ እዩ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ሰነት ተዓዲሙ ክንደይ ግዜ ኣዋሪዶም እዮም ዝኾነ ይኹን ሌጂቲማሲ ሕጊ ይኹን ዝኾነ ይኹን ስርዓት የብሉን ብልሽውና ነቲ ስልጣን ተጠቂሙ ኣቢዝ ኦፍ ፓወር ከም ዝገብር ብዙሕ ግዜ ተዘሪብሉ እዩ ለዚ ቀዳማይ ክሰጎ እዮም ዝበሎ ሓጎሶምሲ መወዳታሲ እዩ I didn't know he was that unpopular. ተገሪሙ ትራም በዓሉ Wow. I didn't know he was that unpopular. Let me say it again. On day one, I will fire Gary Gensler. Whoa. ወፍተቱ ረኺቡ ኸላት ኣቕዒትን ሓጎስን ከምዚ እቶም ኦድየንስ ናቶም ብሓጎስ ክሞቱ ዝደሊ ደጊሙኻ ነዚ ሰብ እዚ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣብታ ቀዳማይቲ መዓልቲ ዘለዎ ስራሕ ብዙሕ እዩ ክኸውን ንብዙሕ ነገር ካንስል ክገብር ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ፕሮሚሳት እዩ ዘሎ ሓደ ካብኡ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣብ ቀዳሞት 24 ሰዓታት ጉዳይ ኢልዎ ዘሎ And we'll appoint a new SEC chairman who believes America should build the future, not block the future, which is what they're doing. So, abzia hant kalait kasma'akum ye.
بيتكوين كونفرنس كبهال كله ترى كونفرنس كي مسلكم بيج بوكيتس عبيتي جنزبهم ملو حبتناتهم اب كريبتو زوافرو بزي كريبتو قال نجر زي فلتو بزي بيتكوين فلاي كريبتو كتبلهم كبدني زي ناي بحكي انا كم زكب لكم كله بزعق زي قليتي ابز channel ناتي significant maybe 30% 40% capital ناتي اب كريبتو يزلو so heavy investor يا سبيس زي استوعيلك بتنقاقه بوحلنا تغيركايو عبيت ابز درخبنايو انا كورس علنا بدرار هيوت اب ويب سايت ناتي منالبات فلتو تخونو كجمرو خلخت كورس بيتكوين واغو كنداي نيرو اسرع شيء كله كورس جميريو ابز حلفه ودي قول ابز نبري اسرع شيء كله تكجمرا خلخت كورس صار خلخو 16 شيء قال خلو يابت مينيمم بس شيء خلو اسرع شيء كخون كلا لايف كويناتا كورس شعوم سايت ما هيرم جمرو لومي بيتكوين ابز وانزي سوسان شمنتن شحتي ولا I don't know ولا سوسان let me check right down as a video ناقبر كوخلو بيتكوين سوسان شو عتشحن 500 بلالا لذي imagine سوسان شو عتشحن 500 الله اسرع شيء كله جمر له مساينتا كورس ناتي جورجو كمهرنا يخلي حجزنا يخلي كتغمنا يخلي جورجن عاملين لهم مسايتا ما هيرم انفستس قبر له اسرع شيء كله شو انفست غيركا 4 شيء 6 شيء 3 زي دبل كوين له within a year and something عمتن قالني غير زخونت كورس ناتي كابس جمر نزل ناي كريبتو تناي ستوك ادم ينير ستوكم كم من ابغزي كوفيد بزح ودي او خله انفستمنت كمر جميره زمساي تمارو اب ستوك ماركت ناتهم يكون اب كريبتو لك كم تاع نزبلو ناتي حقي ناتي سرعات ناتي اجباب تقتلهم ገንዘብኩም كعبي يخليو مودادرت ناتو انتايله ገንዘብኩም اب بانك غدفو ورقات ወይ ቁጽሪ 5000 حلك ዝብል ከሪኡ ኸያ ቫልዩ ናቱ ናይ መግዛዕ ዓቕሚ ናይቲ ገንዘብ ግን ኩሉ ግዜ ምዝቃሓመ እዩ ስለዚ $200 ወይ $100 ገዛ ክራይኩም ረይዎ ቀደም ክንደይ ነይሩ ሎም ክንደይ ኮይኑሎ መናብሮ ብስ ቤዛ እዚ ማለት ማለት ትወረቀት ገንዘብ ባጤራ ንብለደልና ቫልዩ ናቱ ሉዝ ይገብራሎ if you invest your money ካብ መዓልቲ እንታይ ለኩም ቅድመጅ ወይ እውን ብዙሕ ግዜ ደጋምኩ ኣብዚ ቢትኮይን ኣብ 2009 ሳንቲም ነይሩ 0.0001 ሓደ ሳንቲም ደይኮንሲ تحت زيرو ينير 0.0 ديكونسي ازين يشتي واغاي نيرو مي تقرشي انفست زغبره قدم نابنت زانتا لا 2010 حدن زغاطمه دي ولا 2010 حدا سبسي بكبابي 4 شهدي ولا قال بيتكوينس كلته بيسا غزيو تديون لو ميتن بيتكوين تزلو نيرو اما 8 مليونات بليونات كوين الله مالك تمالتي عمت حنت غزي ده بيتزا ديت بحالا نتزنبرو بيتكوينات كلن كفيلو كلتا بيتزا غزي مالتي نتن بيتكوينات حزوان تزنبر نير لومي بيتزا يكونسي انت بيتزا تدني عالم بملو متقرف نيرو انتي مالتي كتشن شعتنا انا بيروبا نير if somebody told me حدث متزمن هن نيرو سبكم بعلي وامن خل نير لكن اين بركنا بتعودتي so if I started earlier كل قرشي 3 قرشي 5 قرشي خلو انا فيديو مسالكم شو انت نتقمل لنا راي واحد يسمعوا وانا زي يسمعكم يا ابكم Hello, Bitcoiners. I am so glad to be back from my second Bitcoin conference. Since last year in Miami, I've been meeting with leaders and thinkers from this community. I've conferred with Bitcoin miners, with policymakers, with economists, with financial experts, with investors and developers and entrepreneurs to deepen my understanding of the extraordinary promise of Bitcoin for our country and for our planet. After all I've learned, I intend, as President of the United States, to sign an executive order on day one, directing the Department of Justice and the U.S. Marshals to transfer the approximately 200,000 Bitcoin held by the U.S. government to the United States Treasury, where it will be held as a strategic asset. Wow. سمو وزخا كاب دونالد ترامب حسوني بريزيدنتنت ابز 14 زلو RFK نجون اوف كندي ودحو روبرت اوف كندي زبحال سو حدا كابتم سمارت انتليجنت سخون سباتي انتي زبل زلو انا بريزيدنت تمريص يبلالو اب قدامي تمحالتي كانت يبلالو كله امريكا حيزاتو زلا بستفلالي منقد زلو بيتكوينس اب تريجر زبال اب مزغب ني حتى نايت هاجر ام اكداس استراتيجيك او حتى تبايل كاتو خلالو اب وشت حصير غزي دما امريكا 1 مليون بيتكوين كم زلو اخ غبريلو مبصعياتو انت مالتيو بيتكوين بسماي كاين مخان واغو زوم مرحت زياتهم تمصيو because they want to buy دونالد ترامب كميلو
ቢትኮይን ክገዝእ ከም ዝኾነ ነቲ መንግስቲ ንቢትኮይን ፍሉይ ቦታ ክቦ ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቶም ቢትኮይን ሒዝኩም ዘለኹም ክንደይ ኮይንስ ኣለኩም ዘየገድስ you're going to be very 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 proud and happy and maybe rich because 67 ሽዕ ብለኩም ኣለኹ potentially መብዛሕትኦም ኣናሊሲስ አልካቲ ውድ ወይ ካልኦት ቢትኮይን ኣብዚ መጽእ 10 ዓመት ሓንቲ ቢትኮይን 67 ሽዕ ብዙሕ ንብላ ዘለና 1 ሚልዮን 3 ሚልዮን ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ከዓ ካብ ጽላለይ ኮነ ኣዶፕሽን ትሰብ እናተጠቀመሉ ምስ ከደ እቲ ውሑድ 21 ሚልዮን ቢትኮይን ስለ ዝኾነ ልዕሊኡ ክቕፅል ስለ ዘይክል ብዝኾነ ይኹን ዴፊኒሽን ክትቅይሮ ስለ ዘይትኽእል ትኮድ ነዊሕ ይዋን ተፈቲኑ ክስራቅ ክስበር ብዙሕ ተፈቲኑ እዩ nobody can crack it ስለዚ እቲ ኣባጤራ ከም ወርቂ ኮይኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ሓብቲ ኮይኑ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ On day one as president, I will sign another executive order directing the U.S. Treasury to purchase 550 Bitcoin daily until the U.S. has built a reserve of at least 4 million Bitcoins. And a position of dominance that no other country will be able to usurp. Our nation holds approximately 19% of global gold reserves. This policy will get So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ እውን ፅቡቅ ገይሩ ወሲኽላ ነይሩ እታ ዘረባ ምናልባት እንታይ ኢሉ ሮበርት ኤፍ ኬነዲ ኣብታ ናቱ ከንባሓልኩም ኢለ እምበር ኣብ ሓንቲ ቪድዮ እንታይ ዝብል ድሓን ከስማዓኩም እየ How has your experience been so far? I'm a huge supporter of Bitcoin. I was here a year ago at the other Bitcoin conference. I went home with most of my wealth into Bitcoin, so I'm fully committed. رايو عرفكي ابتي مسكله صلوت سبات كوين كزارف كله كسع كندي خا بيتكوين امين كان خايلو مسي قد ما عامت اب كونفرنس مستساتف كل كابت كونفرنس خايت كله انتايلو شوعات ديم شمنت دقر لو نفس وكفهم ككلت بيتكوين غزيل لهم ابت غزيتي بيتكوين كباب 25 شعدي غلي نيرو نخلهم ككلت غزيل لهم ندوقو مالتي ابتاميو مليونيريو نخلهم ككلت غزيل لهم حجد ما انت بلالو كل حبتي ناب بيتكوين كيريلو زعبي كفال ويلس ناتي بيتكوين كايري كم يوم دما كلهم ماكسيماليست يوم تريهم دلهم مليونات جنزبهم ناتهم بيتكوين كبيتكوين على زمان يلن جنزب منجستك سرقو زيكل منجستك وزدو زيكل منجست برينت غورو زيكل منجستك كمنطلو زيكل ورقه تخينو كمنطلو يخلي ابيدي منجست اسكارت وصايت خليها بيربورت منجست تشيك يجبرو ورقه اسكارت وصايت خليها لا عقد تخينو يقدفو باتيرا كمو 300 شح 300 شح باتيرا اسكارت وصفتن ابو خلوهم زمنطلو بيتكوين جن ولا billions Bitcoin has got it what's money check كبرو how do they know they would never know ስለዚህ بخمزي توم حبتمات بتعميهم فوكس كبرو لزلو إذا دما تزعبي مرداتاي أبزن كونفرنس ناي لنكرست خيرا دونالد ترامب زبالن ترايز بالوزلو أفتقدمت معتي نتجاري جنسلر زبال هذا فيروس نايتي كريبتو غين زلو كتر رزوم خان نجيرلو كمر ما create a US government strategic national Bitcoin stockpile if elected Bitcoin أبتيكو طبعا أمريكا أبتي بانكنا أمريكا أبتي سنترال بانكنا أمريكا أبتي تريجر زبال كم زخانين نجرالو كمر ما create a US government okay US government will keep 100% of Bitcoin its بزخاني يخون بجبلنيات هاديهم بجلملة حازو كل Bitcoin كأمتو سيف كجبرالو كشط يبلون يبلو Bitcoin is going to the moon تايلو Bitcoin ورحك خيدي يكون ورحك سوق خيد تعبيت ناتو نسماي خيد نديو كم انتو خينو أمريكا قدامت تربحت هاجر تكون الله يمزولو زلو never sell your Bitcoin يلو يا ملك تزيا viral coin never sell Bitcoin زلكم كيد شتوا forever كيد شتوا because that's the value storage of value store of value is about كم وركي store of value Bitcoin never sell نالبكالكا بتبعت إراخات تكب Bitcoin ناتك save قبرو it will only grow جزين تيب كايو كلتشنتي عتن زيرو زنبري سوسان شو عتن شأن دحري لكم أو يقول لندي تواجع زبلهم كلهم حسوتهم خانوا فلتهم نجزيو تشمو fluctuate قبريو fluctuate لعلن تحت نبلي overall جن بالي ناي Bitcoin كل جن عليه صغير كمون one day probably surpass the market cap of هذا معلتين رتن وركي زلوا عداقة market capitalization حلفه مخانيز نجر قبل ما كميتروس there's so many of the CBDC كم زي فكر ينجر زلوا كلهم زون تقدمه أبت سبيش ناتو زنبريهم بزح حسب دما بزي أصدقهم كم استعجسون كم زعجبون النزل مايو تي كنتات كل سب أستوعيلو كفلت علو نجارات أستوعينا تردينا كن كدول لنا زبازلو and this is a great message بزح سب دما بحاجس تقبلوا presidential candidate كمون كلاي candidate كلتيون بيتكوين كتاكو علن كبركبو خلون
صبو غيركا حنتا مودتا كل غزي نزا حبريتا سميكم بسمعت كيتكم بيتكوين كيزيد غنزبكم كتسراغيهم دحر غنزبكم استبلع جورجيا خمسو خينا تلكم اي حجزكم سوري معناته بس حسابكم سلاز بلني تتنكي كغبرو بيتكوين منغس سلادي قاصرو مع 10 كيزلو استوعيلكا غزي وسيتكا فليتكا بو حسن تنقق المنقد تغيركا يغن نحوارو زدقمكا انفستمنت كون خليو نغنزبكم نابنت 10,000 زلو 500 ወይ 1000 ጥራይ ኢንቨስት ግበር እየ ዝብላኒ ንእሽተይ ገንዘብኩም ይኹን ኢንቨስት ክትገብሩ ዘለኩም ምክንያቱ ክትፈልጡ ኣለኩም ሕጂ ትጅምርዎ ድሕሪ 2 ዓመት ዲገለግን ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ኩሉ ትምህርቲ ናተይ ብንእሽተይ ጀሚርካ እናዓበኻ ክትከይድ ኣለካ እናፈለጥካዮ እናተረዳእካዮ ምስከትካ ኢንቨስትመንትካ ናክዓበየ ክኸይድ ይኽእል ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክትመሃሩ ትደልዩ ኣብ ዌብሳይትና ትምህርቲ ኣለና ኣትኹም ተጠቐሙ ልብለኩም ተዘየለ ድማ በዓልኩም بزخانة من جدي كتجبروا تقولوا تخينكم ما أملاك حقكم لكم لايك جبروا سبورت جبروا كومنت جدفوا نزال بوهاد المسا أبز عالمنا بقلت في حنبابي بتكنولوجيا بتقوى عزلو زلا بخميك عوات مخل زبل حتى مجمريا أنت تكنولوجيا نبي قطعي زخيز زلو artificial intelligence blockchain كومون روبوتكس أبزيوم عودزي بنيشتي جنزر إنفست خنجبر جمر نحنا سمارت خين خون غلينا أبطم سمارت سباد شرح لزلو إنفست جرنا جنزب ناقن مساعتهم كنعب نخيل إذا حدا بسولن بلحن من جديد كالاي أبتزلنا وان انتهى اللو زعب زلو رينا نعوق حق زناز غل مزحفت ديو كورسات ديو كنوسد كنبقاس لنا تكنولوجي نخلو بناتsa بقليلو كم ترهبون غيرو كاسلو زلو تتقملو سالساي